PKW teh terus PKW Tapi jadi ya ganti dulur mana duluran mau motor. karena ganti Mana mau motor? dulu lagi istri ini dua nanti istri Jadi awalnya tilu. Jadi mana nggak bonceng, si Neng di tengah tuh. di tukangan Anu di tengah ke dulurna. nah Jadi nu tadi nu gue udutnya dulurna mau awewe. Terus tapi ke imah. terus sampai ke bumi kita anjing pamitan Mbak Dewi pamitan Mbak Dewi terus Mbak Dewi teh Dewi nak Indramayu nah KPM Pak KPM APM teh naik truk. naik kusok mobil kusok Naik. Ya. Demi cinta sih tanya. Terus kalau itu tapi kayak Indramayu. alhamdulillah Pak dan niatnya dilihatnya silaturahmi Pak Aduh hebat. Gitu dong. Kalian kalah sama dia. Umur 11 tahun sudah berada silaturahmi sama mak pacar dan sama calon mertua. Dan si naik pusok. Naik pusok. Tapi kayak Indramayu naik pusok. Tadi Indramayu masa KUA. ya turunnya di Alfa Muntur Apa? Muntur Tapi kan itu kan dulu KUA. alhamdulillah nepi Terus dirinya? terus tadinya dalamnya abdi nawi ke Cikampek Terus? Balik ke pesantren. emang di kadinya karena bentuk sama kadinya Ulin deui ka Citapen deui. langsung ke bumi orang tua kadinya mah Edu. Mana ka imah? Inung bapana? ulin Ulin. yang terangan ibuna Ampro. Yang si Nengna diterima. nyarios itu nyarios lemas Pak Aku baca. nyarios lemas ujang di mana bumi orang tua masih aja teh terus sore kia kan di miladian bumi itu tengah tepang-tepang Pak ternyata KP KP menuju disita ku Budiman Anjang disita HP. Ku polisi teh mana teh Abu Budiman teh. Terus tadi tuh anjang kapan nih? dan karena tepang teh Jam? Intel minta inu masih ratus pagar 5 teh kan masih 5.000 tadi mati aya nu di pinggir jalan panu kita pun kos saringan ini oke masjid berarti dilihatkan niat abdi sodako supaya diberi jalan yang untuk yang orang tua naik niatan gitu diasupkan apa Jadi mate sodako 5.000. Niat nate supaya dibukakan pantok hate, pantok panok supaya kapangnya imah pimetohaeun. yang jalan Jalan. Nyaut di jalan heula imah mah hate. kita alhamdulillah ketepang Hebatnya. Eta tadi 5.000 nya. ya Mana kau nyumbang 500.000 langsung dikawinkeun sih. Terus ketepang gitu udah sore pas dugi teh sore jam sahur ibu nanti piwarang gendong piwarang gendong nggak kamar jadi tadi didinya nyalira baik pulang ajen datang ya jadi sahur nanti gitu cuk kabogoh teh titah dahar. ruang mah sareng orang tua nanti dah abdi bari izin Pak Aduh. Sia teh umurna luhur teuing. 11 tahun dahar jeung pimetohaeun 11 tahun umur. Dahar bareng jeung inung bapak kabogoh teh. Jeung naon daharna deui teh? sareng sayur sambal tahu nanti lah rendong Ngariung mana? Kabogohna aturan dahar. Gigireun mana? Gigireun mana? Terus si Ganu ayeuna teh naon cinta naon gitu. pas kita dah kita nggak diuwi ulangan gue teh senang gendong di masalahnya kerpoikan ada uang inam tadi dah diuwi Pak diuwi Jadi si nangenong geus dahar teh. senang gendong di Memang memena sakamana ngapoeuna geus nangenong. nya Jadi mana dua penting ngenong dirinya? tilu angkat teh poe Jumat terus Jumatan angkat teh Eta si nangenong sapenting harita. Isukna si nangenong deui. Poe katilu si nangenong deui. nah esok diantarkan uwi pas anjir Jadi tilu penting mana jeung kabogoh di imah. pas mingguna anjina Aing nanya tilu penting mana jeung kabogoh di mana? ente sekamar ya Pak ente beda kamar itu masalah orang tua na icingna abdi Tapi mana diawasi tuh orang tuana? Cing di imah aja bobogohan. ya diawasi meureun Pak Eta mana ngerasa diawasi teu? terang ngerasa ada Pak Hah? ngerasa diawasi Henteu. Jong-jongna mana namanya? itu orang di kamar anjena da anjena pukul mana di bumi ibuna Mana siapa karita? dan mana Pak Tapi ka enak. ya Jadi ukur nanya cicing yang unggul. Untung mana? Mun pangkos reuneus ya.
diantarkan lebih ke Kalijati. Lebih ke Kalijati. Nah, naik bis anu ngaranna Bima. Bima. Turun di tol Oke, Cikopo. kayak ngambus karena bercepot sih teh. Langsung tapi ke imah tuh. Turun di Cikopo. Wih, naik angkot di dinya teh. Nah, tapi duitnya di mana? Pengasihan Di saha? di ibu. Pi patawan awewe. Pasti teh bager-bager teu lagi nya. Diberenya. Terus Iya teh wih. Terus wih ke bumi. Anjir teh balik ke pondok. Balik ke pondok, pindah pondok, anjir ngiru keluar. mana teh istiqlal keluarga dari teh. Anjir ngiru keluar. Pindah di Pagaden, Darussalam. Pondok Masa pesantren. ngerina di itu. Tapi ngiring pendaftaran ngiring gak dijawab. Ngandur. Ya sareng orang tua. Oh,